Ibihe byiza rero mukunzi wa Bwiza TV, we wakoze subscribe nawe utarayikora ngushimire, ariko nkubwira ngo kugira ngo ujye ubasha kubona aya makuru nuko ubasha gukora subscribe kugira ngo amakuru ajya kugeraho igihe cyose ndetse no kubishatse. Inkuru tugiye kubagezaho ni inkuru ivuga ko mu Burundi mu rugo rw'umusirikare ufunze hafatiwemo ibikoresho bya gisirikare, umuryango uti nakagambane. Ubwo nyine mu rugo rw'umukoroneri niho bivuga ko ngo hafatiwe ibikoresho bya gisirikare, aho bigaragara ko ibikoresho birimo imyenda harimo n'imbunda byafashwe rwose bigafatirwa mu rugo rw'umukoroneri ubu ngubu uri muri gereza. Amakuru aturuka Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko mu rugo rw'umukoroneri umaze imyaka isaga 2 yafunze hafata ibikoresho bya gisirikare bitandukanye birimo impuzankano n'imbunda, ariko abo umuryango we bakaba bavuga ko bibi ari iby'igisirikare cy'u Burundi byazamwe mu rwego rwo kumushakira ibyaha. Bakavuga ko rero igisirikare cy'u Burundi aricyo cyabizanye kugira ngo babone uko bamushakira ibyaha. Biravuga ko kandi ibikoresho byasanzwe mu rugo rwa Colonel Dieudonné Dushimagize ariko abo mu muryango we bakavuga ko ari iby'igisirikare cya leta. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibwo igipolisi cy'u Burundi cyatangaje ko mu mukwabo wacyo cyafashe imbunda n'amasasu n'imyambaro ya gisirikare mu rugo rwa Colonel Dieudonné Dushimagize bakunda kwita Ngagi, ruherereye muri commune Muha mu majyepfo ya Bujumbura. Abo mu muryango we ariko bo bavuga ko ibi ari ukugerageza gushaka ibyaha bagereka kuri uyu mukoroneri uri mu bakurikiranweho uruhare mu kugerageza guhirika ubutegetsi muri 2015. Aba rero bakemeza ko ibi bikoresho ari igisirikare cyabijyanye mu rugo rwe kuko ngo byakabaye byaragaragaye ubwo Colonel Dushimagize yatabaga muri yombi mu Gushyingo 2016. Umuryango we ukaba wamaganye icyo wise ubugambanyi mu gihe hategerejwe kujurira igifungo yahawe mu rukiko rw'ikirenga, nk'uko iyi nkuru dukesha ikinyamakuru Bwiza ikomeza bivuga. Colonel Dieudonné Dushimagize akaba yarakatiwe imyaka 10 y'igifungo n'amande y'amafaranga 500 y'amarundi. Yashinjwe kugira uruhare mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi muri Gicurasi 2015, akaba afungiye muri gereza ya Bubanza. Uyu kandi yavuzweho mu mugambi wo gushaka kwivugana wahoze ari umujyanama wa Perezida Nkurunziza ari we Willy Nyamitwe. Mukomeze rero kugira byiza, wowe utarakora subscribe kuri channel yacu ya Bwiza TV uyikore kugira ngo ubasha kubona amakuru, ndetse nawe wayikoze ngushimire nguzbwira ngo izi nkuru zisharinge ukore like ndetse kandi ubashe kuzigeza ku nshuti zawe ndetse n'abagenzi bawe.